Gumania kujura kiri kambuni ya roje Embu Water and Sanitation Company Ewasco nichonekete kuingia bunene ya kariba kiwa kuri na anto pakubetia mbeta kenda beberua marija roje na bange kinyabagetu ambeta kenda bandi kwa ni kambuni eja keriri ontupopo mwerekeri wa kambuni eja engineer James Njero ugete ni bakothithio chunkoni gukoni ante tweje agitara baraba yeri kinya kuringa report kirebori thirita mwanike na kurikithia Nigukoretwe kwina ciiko cia ungumania thiini wa kambuni ya mai ya Ewasco. Kuringana na managing director niwe engineer James Njoe arauga ni magwatite muruti wira umwe uria akoretwo agitia ndumbia niguo amandikithie thiini wa kambuni eno. Wetikira ati nima kwina mundu mwacietu uria muruti wira wetu na aranyitirwe na isanga cia gwitia andu mbeca kana kwi andu mbeca akimeraga no kumandikithia wira na amwa kimeraga nginya no kufata kumarivira bire yao ya mai guku akiuragia aria mangikorwa maracunitwe mbia ciao na njira ya wara makorwe makivura rivoti niguo watho urumirirwe aria macunitwe mbeca nturamera mauke merutire kana marumirie na njira ya gisheria ya borithi na borithi ni mararumirie cira icio na mundu wothe ungikorwa acunitwe mbeca kana aretitwe mbeca kwa njira imwe kana ingi ni mundu ucio kana ni mundu ungi wa guothe tungimera moke meumirie. Ni urarikiria kuga ati aria engi mangikorwa mari na mutugo wa ta uyu ati wona magwatwa magocero makinya maviu makiwatho guthe kanyitikana akia customer kana nginyagia wananchi akimeraga no kumatethia mawira akimeraga no kumarutira mathire mao kana no kumatethia fine matikavaini wala maita mai mundu ucio no gocero atua na sheria ni ratovatha ino iria cietagwo Water Regulations Amendments 2025 ni ratova vinya yanginya kuvira mundu ucio gotire directly nginya gutena disciplinary na ni ratova vinya mundu ucio korwa akivutwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musi.